Diama gahunda nanone ni Visit Rwanda ni Arsenal Emirates Stadium igiye kwakira ikipe ya Atletico Madrid second leg ya kimwe cya kabiri. Ni Arsenal yibereye mu bihe byiza cyane, ariko ndagira nkubaze niba umufana w'ikipe ya Arsenal cyangwa se especially umufana w'umupira w'amaguru muri rusange, Arsenal muri iyi minsi ya nyuma uri kubona itagiye kubona ibyishimo. Reka tuganire, uraza kugenda unyandikira mu gake. No mukino wa kabiri wo kwishyura, umukino wa mbere wari warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Julian Alvarez ndetse na Victor Gyökeres bose ku mapenalty. No mukino wasize impaka zigiye zitandukanye, no mukino wasize byinshi mu maso y'abantu, buretse ko ni n'umukino wasize nta byinshi byo kuvugaho kubera ko nubundi igitego cyo hanze ntikikibarwa. Rero Wanda Metropolitano nta kintu byavuze cyane, keretse wenda nko ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal yavanyeyo resulta nziza, kubera ko kudatsindirwa hanze bigufasha kugera mu rugo iwawe aho bita kumbehe, ukaba wagira akantu keza ukoraho. Ndagira ngo rero kugira ngo tuganire neza, uraza kuba wakora subscribe ni uza gukunda ibi bintu dukora umunsi ku munsi, uraza kuba wakomantinga uduha igitekerezo cyawe cyo twahindura, ikindi kandi usharinge bigire kure, ulikinge aya ma video tugenda dukora ndetse n'aya ama audio. Ndagira ngo rero tuganire ni iki kirimo kiravugwa muri uyu mukino mbere yuko uza gutangira kuri isaha y'isa 3 mw'iri joro. Ni ibiki birimo biravugwamo cyane ku mpande zombi. Ndagira ngo duhereye ku muntu wakiriye ariyo Arsenal. Mikel Arteta yamaze kuba atangaza ko abakinnyi babiri uwo bita Kai Havertz ndetse n'uwo bita Martin Odegaard bamaze kuba bagaruka, bose bari full fit. Babukayo Saka umwana wabonye baragarutse ku mukino wa Fulham ndetse na Bakarifiori bari bazima. Ikindi Madueke nawe ni muzima, Trossard nawe ni muzima, gusa wabita Mikel Merino ntago ari muzima kugeza kuri izi saha, ntagaragaruka. Ndetse no wabita Julian Timber kuva imikino y'amakipe y'ibihugu yabaho ntago ari geragaruka mu kibuga cy'ikipe ya Arsenal. Bivuze ko rero abo bakinnyi bombi ntago bari buze ko bagaragara kuri uyu mukino kuri uyu munsi, ariko nanone babandi nakubwiye mbere Kai Havertz ndetse na Martin Odegaard bose babaye bagaruka. Umugoroba washize nibwo ikipe ya Manchester City yasubizaga mu biganza bya Arsenal igikombe cya shampiyona. Urumva ni kamorale kandi kaza no kwiyongera kuwo bita David Raya warayitwaye igikombe cy'umugaridiye mwiza mu mwaka, kubera ko ijoro clean sheet 17 byagaragaye ko ntago Donnarumma yazazigira nyuma yo kwinjizwa ibitego nimugoroba bitatu. Byahise birangira rero uyu mugabo clean sheet ze zibaye nyinshi muri iyi sezo, nta n'uwabasha kumufata, bituma agiye kuba umugaridiye bwa gatatu yikurikiranya wa Premier League mwiza. Ntekereza ko David Raya form afite nibiharimo binanagaragaza ko mu myaka ye myiza cyane mu hafi 30 uyu mugaridiye ningahe. Uyu mugaridiye ni umugaridiye muri iyi minsi usa nkaho ari muri prime ye, bishoboka ko ashobora no kuzaba umugaridiye mwiza aramutse atwaye Champions League ku mwaka wose muri amarushanwa yose abera i Burayi. No kuvuga ngo tugarutse nanone mu nkuru zirimo ziravuga mu ikipe ya Arsenal, ni inkuru nyinshi kandi zigenda zishoreranye. N'umugabo bita Victor Gyökeres wabajijwe n'ibinyamakuru birimo bigenda bimuganiriza, arabazwa ati se mwaba mwigeze mwitoza uko mwatera penalty ku mukino w'ikipe ya Atletico biramutse bibaye ngombwa? Victor Gyökeres yavuze ngo nta commentaire nashyira ku icyo kintu kubera ko ndumva atari wo mwanya wo kuba nabivugaho. Yongeye kuvuga ko uyu mukinnyi ati nakinnye imikino nk'ingi, bene iyi mikino ibisabwa ko igomba gutsindwa cyangwa se kwitsinda biba ari ingirakamaro. Ati rero umukino w'ejo uzaba ari undi mukino mwiza mu maso yanyu, cyangwa se uzaba ari undi mukino mwiza ku ruhande rwacu kandi umukino w'ingirakamaro. Yongeye kuvuga ati gutsinda ibitego ni ibintu byiza cyane buri munsi. Ati kuza ibitego 20 ni ikintu cya danja, ibintu byiza bigiye kuba biza muri uku kwezi kuri imbere, cyangwa se muri uku kwezi turimo mu minsi iri imbere. No kuvuga ngo ni nko kuvuga ati wenda ibintu byiza byose narabikoze, ni ibintu byiza kandi numva byahora bikorwa cyangwa nahora nkora, ariko nanone iby'ingenzi bya danje bigiye kuba biza. Ubwo ni nko kuvuga ibikombe mu minsi iri imbere. No kuvuga ngo ni umutoza witwa Simeone. Tunyarukiye ku rundi ruhande, nawe wabajijwe ku kijyanye nuko abona umukino wo ku munsi w'ejo. Aragira baramubaza bati ese Chilo wabita Simeone ko mu kwezi kwa 10 wakubiswe ibitego 4 na Arsenal ku kibuga cya Arsenal, bimeze bite umukino w'ejo rawutegura gute? Chilo ntago ajya ripfana, aragira ati aka kanya turi beza kurusha mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize.
ese koko nawe ni kuri kubireba? Ni ikipe ya Atletico Madrid yahuye n'uva gusenya kubera ko ku isaa 7 z'ijoro ku mugoroba washize abafana b'ikipe ya Arsenal bagiye bacana fireworks barasakuriza abakinnyi b'ikipe ya Atletico de Madrid ku buryo Atletico Madrid ngo bahise basohora n'ikirego bayereka UEFA bayibwira ko yabangamiwe rwose cyane aho bari bacumbitse mu macumbi muri hoteli bari barimo, barega abafana b'ikipe ya Arsenal. Gusa ibi ngibi nayo si ubwa mbere yabibikoze kuko ihora ibikora nayo muri bene aya marushanwa. Ni umukino ukomeye cyane urimo urashimangirwa n'ibintu byinshi byatari kubera ko ni Arsenal kugeza kuri izi saha muri Champions League ntabwo irabasha gutakaza umukino n'umwe ngo utsindwe ushireyo. Igeza muri kimwe cya kabiri mu mukino wa kabiri wo kwishyura itaratsindwa umukino n'umwe. Ni ikipe ya Arsenal ikomeza kugaragara ko gutsindirwa mu rugo muri uyu mwaka ntabwo byigeze bibaho. Atletico Madrid nayo hanze byagiye bibaho cyane gutsindirwayo, na urumva na statistique agenda afite ibyo agaragaza cyane. Ni Arsenal iri mu bihe byiza cyane byo kuba yashobora no kuba yatwara ibikombe bigera kuri 2. Ni Arsenal rwose igiye kuba ikina umukino wa kabiri wo kwishyura yibereye mu rugo iwayo, ndetse ni na Arsenal iri mu bihe byayo byiza by'impera za sezo. Ndibaza kuba yaragize amahirwe Manchester City igatakaza umukino wayo byayikuyeho pressure. Ikindi ni umukino igiye gukina ibizi neza ko yibereye ku mbehe, kandi noneho umwaka ushize ntiyabashije kugera kuri finale kubera yahuyemo n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko uyu mwaka birashoboka ko ishobora gukandagira ku mukino wa nyuma aho izahura hagati ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Bayern Munich. Ejo nabyo bizakira Allianz Arena. Natangiye mabwira ngo ni gahunda ya Visit Rwanda nanone n'amakipe abiri yose y'abapatina ba Visit Rwanda, yaba Arsenal yaba Atletico de Madrid imaze no kujyamo vuba ahangaha. Ayo yose ni amapatina ya Visit Rwanda. Birashoboka neza ko uyu munsi Visit Rwanda ariyo iri buze kuba ikomeza, imwe muri izi iri buze kuba ikomeza ijya ku mukino wa nyuma. Izahura n'ubundi na Visit Rwanda kuri gahunda ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich, zose nazo ni partners ba Visit Rwanda. Ubwo mva kuri finali na ba Visit Rwanda. Ikindi ikipe izatwara igikombe muri uyu mwaka cya UEFA Champions League izaba ari umupatina wa Visit Rwanda. Ese uri guheza amahirwe ko Arsenal muri uyu mugoroba iri buze kuba iyikarifiya? Ese statistique ukurikije uko uzumvise hagati y'aya makipe yombi urimo urahereza nde amahirwe ni ifite ikironda cyo kuba yajya ku mukino wa nyuma ugereranyije uko ureba uyu mukino uri buze kuba ugenda? Ni ku isaha y'isa 3 kuri uyu mugoroba ni Arsenal Emirates Stadium ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid ya El Cholo Simeone. Abakinnyi bose nka Julian Alvarez muri Atletico de Madrid ni muzima nta kibazo afite, ndetse bameze neza, bari tayari, bamaze no gusesekara mu Bwongereza n'imyitozo bayikoreyo. Igisigaye no kureba ese ni Arsenal cyangwa ni Atletico de Madrid. Uraza kujya nyandikira muri comment. Ikintu nasoza ngusaba ni gukora subscribe uramutse ukunze bino dukora. Ikindi ni ugusharinga aya video, kurayikinga. Icyo nagusaba kindi gikomeye cyane, duha igitekerezo, utwandikire, utubwire ikindi kintu wifuza ko twakora cyangwa nibyo twaba twahindura muri izi audio dukora umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane. Ciao ciao, bye bye.